E ia te au le ava ma le whaalo le tele te wai. Mai se o le ngang whaafitai ma le whaamanui le tua. Te o whalofa atuai i lau whaasasaunga le ni fwoi tai a fōu. Le sal nei le sa lua sefulu o Fepuari. Lua afe lua sefulu ma le lua. Pa ia le tātou e kālesia. Whapea fwoi e tātou pa anga masani i lungo le nei ala ata. Wha loi loutou langi matafi. Le ngata i lea, whaatalo whaatafoi le usa kerisiano. Ia o whaafonga mai le tū ma le tū o le lanolangi. Le foi wa tātou lau lua fasila whai lungo wala leo tele vavave. Ia wāsi tātou tāpua inga i le tua. Wha foi eilona vi inga. Wa o ia toi wha popo i loutou soi fua ma sa mātou ola. Tātou te wha wawa i pēr tātou wala wina i le ora nei. Wha tālofa wha apitoa atuai o tātou mtua tausi. I le malu o tātou ta māmati tā mātutua. Teina ne foi nisi o ongo tio lātou soi fua. Wha ta whangase ngase o le tino. Ia po le mafau nisi foi o whangai ma whanoanoanga ia ona o le motusia o mafutanga mai pele ona o le vala au pa ia o tātou tua whama loi loutou soifua on sai whama loi loutou taliti ngā ma loi whatotoa te nane o loutou whatotua ia ma le whalango lango pēa i le tātou tua o ia lavana te whamalo sia i tātou i lona oli moni mai se lava i teimi tātou te vai ai. Nei foi vai tau o tātou whia ngai ma whaingi tā, tātou te whalangolango ma wha moe pēr i le tua, o ia na te au mai le file mōi o tau soifua, ia ma so mātou wola. Ai o maia, se o tātou tā puai whātasi atu i le tua. O le tua, e sao lavalo nāla. Wa se a rio wa tea ma le ota a fio anga ai ova. O ia lava o le talitā o i lātou uma o e whātua tua i a te ia. Wa o ai ea le tua, wa nā o iova. O ai ea le papa, wa nā o le tātou tua. O le tua lea, o lo fusia au i le malosi, wa ia whaalau le lei foi i lo wala. Se o tātou te talo. Le tua pa i ai, le tua o le pule mea umalama. O le ou le mana ma le malosi umalama. Ia te oe le vi inga e whaavavau lava. Ua mailo nuu mau tangata i le nei tai a fō. Ma tau te tāpua i whaatasi atu i la ua fio. E ala i le nei ala leo. Ma tau whanau no ngā manu i la ua fio i le nei aso. A wā se manuia o tangata. Sauniga o le a mātou whaia i le nei aso. Se taulanga e ofo i nātu i a te oe mai le ta ele o mātou wanganga. Ia te i ta mātou umapea. Le whaatasi mai o lo wanganga pa ia. O lo a wai whaatasi mai mātou i le nei tai au. E na nea ai se ngā luenga mātou te whai. O lo lua i te talo lea i le nganga whaafitai ma le whaamanu ma le whaatuatua. E ala ia Jesu Keriso lo mātou o lii ma lo mātou whaola. Amen. O la se o tātou tap, o la matal tātou Sauniga, i le vi inga o Saunia mai mo i tātou.
O le whaitawina o nisi o fionga pa ia, mai le tusi pa ia. O le tusi o filifilia mo i tātou le nei tai au. Ia o la maua mai le whenga inga tuai, tusi a Nehemia, o lona mta upu mua mua, te whaitawina le whai upu mua mua, whangata mai le whai ungo le nei lava mta upu. Tusi a Nehemia, o lona mta upu mua mua, whai upu mua mua e amatai le tātou whaitau, whangata mai lona whai unga. Whaafonga maia, nesina i o fionga pa ia le tātou tua. O upua Nehemia le atali o hakalia, o le lua se fulu o tausanga, o le masina o kiselu, na o isu sana i le maota, o na o mai lea o hanani o le tasi o uso, o ia manisi tangata mai uta, o na ufesilia tuailea i ate i latou, pe wha pe fea sa uta na tsau, o e na tutoe o le tāwhianga, i le mai Jerusalema. O na wha pe mai lea i latou i ate au, o e tutoe o e na tutoe o le tāwhianga o iai le tu mano, ua tele le puapua ngā ma le ngaunga o ina o i latou. O solo ia fo i le pā o Jerusalema, ma ua mu o na pui pui le afi. Ua au whaalongo ia upu ona o nofo ai le lalo, ma o tangi, ma whaanoa noa i nisi aso, ma ana pongi, ma tatalo i luma o le atua o le langi. Ma o whape atu, yo vai le atua o le langi, o te ai o yatu ia te oe o le atua sili sili ma le matautia. O le tausia le whengainga ma le alofa ia te i latou e alofa atu ia te ia. Ma tausi ana polo inga. Ia e whaafafonga mai ma ia sila sila mai au fonga. Ina ia e whaafafonga i le tatalo a lau au ona. O te tatalo atua i nei i au luma i le ao ma le pō. Mo le whanaunga i Saraelu o au au ona. O te tatalo atua i nei i au luma i le ao ma le pō. Ma ta'u atu i anga sala a le whanaunga i Saraelu. Wa mātou wanga sala ai i a te oe. Wa anga sala fo i au a toa ma le a inga o lo tamā. Wa mātou wanga le anga lava i a te oe, ma wa mātou le tausi polo inga ma tū la fono, ma whaamasinonga, na e polo a e mai ai i a mose la o ona. O te ai o yatu i a te oe, ia e mana tua le afionga na e polo a e mai ai i a mose la o ona ua whapea mai. A utou wanga sala, o te whata ape ape ina o tau ino. Ai a whaitou te li liu mai i a te au ma tausi au polo inga mautau whai. E ui lama ina tulia o tau le tulu inga o le lalolangi. O te whapotopoto mai ai i a te i latou. Ma au mai i latou i le mea wa filifilia e au. E tuu ai lo ingoa. O le nei, o au auna ia ma lo nuu, ua e whaola ina i lo mana tele ma lo wa au malosi. Le li ia o te ai o yatu i a te oe, ia e whaafafonga mai i le te talo a au lau au auna. Ma te talo a au auna o e fia mā te tau i lo swafa, ma ia e whaamanuia lava i lau au auna i le asanei, ma ia e tuu mai i a te au, i a alo whaina i luma o le nei tangata. A wasa whai au ma tau tū waina i le tupu. Whaamanuia tele mai le tua i le tātou whaitau, ma whaanongolongo i lana fionga pa ia. Tu mau mailo na nganga e whaamana lama, ma ia tu mau i a te ia lona vi inga, nei ma se ia o tu lava i le whaavavau lava. Amen. Tātou tui vivi i le tua i lona vi inga.
O le a se o tātou whamau lalo I luma o le atua I le tātou tatalo o le whawhatai. Tātou wifo ma tatalo. O e lava o le atua e pule I mea uma. A wana e whaia mea uma lava I lau poto ma lau mate sau. E le ngata lau sila I tuli manu uma o le soifuanga. A wana e whaia I lau pule. O e o le atua e tonu ai mea uma. Wa o e o le atua mi o tonu. O e o le atua e le aiso amatanga e le aiso ngataanga. A wana iai lava oe a ole I whaavaina mea E te soifua pea e whaavavau. A wao oe o le atua silisile esi. O leo mai o lau whanau I o luma I le nei tai au e ala I le nei tapua inga. O mātou loto wa naunau tai. Ina ia mātou whaasifo I lau fio. Ma se I sufi o pa ia malo ma malu. Naunau ta inga leo le tangata ua fia tautua ma fia au auna ia te oe ala I lon whatua tua. Awa mātou wa mai ia te oe ma mātou wa nganga mau lalo lava. O I el tangata ua e manatu ane ai. Ma le atali o le tangata ua e asiasi mai ai ia te I mātou ia sa uma. Ma ua le ei se tonu o la ua fio e mau atu ia te I mātou o tangata asau. A ua le ma vai ai lo wa lofa whawa vau mo lau whanau. Tāpua inga lau whanau I le nei tai au. Whafo wina o mātou mawhauwhau ma lota ma nganga. E wao le foi wa e toi mo moli mai le nei aso fou o se aso mātango fia lau. Whao popo I le soifua ma le ola o lau whanau. Mātou te whafo I atuai I o luma le nganga whaftai ma le whane ne ia te oe. A wao le ma vai lo walofa. O apopua ngā mawhainga tau leo langa ua si o mi ai I mātou le nei vai tau o le soifuanga. A lo moli mau pea o mātou loto whatua tua I a te oe. O lo e si o mi pea I mātou I o a alofa. Mei se o le papui pui malosi o le toto pa ia o le mātou li o Jesu Kirisu. Ua whapenao na pui pui ai I mātou mai mea whainga tāo le nei ola. Maua le nganga o whaafetai e lau whanau. E o atu ai pēa I o luma I le ngata o aso sata I tasi. A ua whapena I tāpua inga I aso umalama. I le mafutanga mātua ma whanau I te tonu o ainga te tasi. Le atua whaafetai le soifua maua. Soifua lau le lei wa e tului I lau whanau. E una fo ina si o mia I mātou I mea whainga tāo le oti ma le tunga mau. E mātou te mawhana whana pēa I a te oe o le ola nei. Le ola mātou te tā pena ai mo le ola e whavavau. Pe ao o mai lau wala au I a te I mātou. E ao I nao mātou tā pena mai a ea. Mātou te whaonga I nai le nei awa noa tā ua I le ola nei. Tā pena I le whainga malanga atu I a te oe malo malo e whavavau. I le tua whawhitai mo ia mea mauti no uma. Wa e Sauniga mo lau whanau. Wa whaai loa mai uma ia mea lau o fionga pa ia. Ma o le fo I sa mātou whaitawina I le nei tai au. Le tua mātou te whawhitai o te mau a inga a wala ese mai.
tino o le mafau ma le ngā. Me alofa o le tino I mea ua e foa I a wā le tausia o le mātou wala ma le malosi wha le tino. Ta leni maanga waa wha le mafau a mātou wha o ngā ina I le ola nei. Tau tua ina ai o mātou a inga ma lau ngā nuenga. E mai se fo I o tamau a inga wha le nganga. I a upenga wa e au mai mātou te tau ai le taua tā ua ma le o ngā. Le taua lea mātou te sawa tuwai I a te oe malo malo. Mātou whaafitai lo wha malosi mai I mea mātou te pāu uai. Mai sei teimi whainga tae pe o nao mātou iai le nei vai tau. Wa e whangwhangu mai ai I a te I mātou le nganga. E ao I nao mātou o atu I a te oe le te talo ma le anapongi. Whaalo loto I na ai lo mātou wola whaatua tua ma le ola mafuta atu I a te oe lo mātou mtai. Mātou whaafutai au whaamanuianga I a inga ese le mafutanga mātua mwhanau. Nei vai tau o whaingatā wheo inga, o whe malanga inga, a wa mātou mafuta I te tonu o a inga. Tasi leo awa noa tāua wa e whaia mo I mātou. Wha malo si a tili ai le lava mafutanga. Ina ia vea o mātou a inga le mafutanga mātua mwhanau. So sio manga tāua ma leo ngā. Sanga whaafai lele ai le lofa. Le tua whaafitai le I me uma wa e saunia mo le mātou wola whale nganga. Wa e tā pena o mātou wola e ala I lau musumsunga e loa ngang pa ia. Whapena o na whaaton tonu wholau ai la mātou mafutanga I le ola nei. Mātou whaafitai awa noa ua e au mai, mātou te whaai loa tuai la uwhio I le lalolangi. Mai se fo I o ala ata ua mātou whaonga ina o au mea lofa ia. So ta inga tele vavave I nei o na pō. A wā o whapena o nā whaina mātou mafutanga. Ona o whaamai e pe o na mātou whiangai le nei vai teimi, pe tai le atua. O lo e au maia pe awa noa e whaai loa tuai. Lofina ngalo I tangata o le lalolangi nei. Whaafitai o lo nganga pa ia ma le ngā nuenga whaaton tonu o lo au maia I aso o le mātou ola. Teimi mātou te wau ina se ai. A lo whamalosi mai pēr lo wanganga I a te mātou. Teimi mātou te whawai vai ai. Aolo e whamalosi mai. Teimi tau au ina ngoto atu lo mātou wala whatuatua. Aolo e whamalosi ma whamanatu mai pēr I a te mātou. O loo soi fua la wa fio. Ma o loo e a fio. Ile lou no wha li mamatu. O mauti noa ia wa mātou maua I le ola nei. A wawa e whangu mai pēr I o mātou wala I a souma. E ala I le awai mai o lo wanganga pa ia I a te mātou. Sili le atua. O le mātou wala whaola ina e ala I a Jesu Kirisa. Lona soi fua sa saa mai. Na ia whiangai ma pua ngā te tele o le ola nei. Na ia maliu wai se maliu tinga. Na masalo na toto pa ia. Ina ia maa ngalo ang sala le lalolangi. Mātou na nofu whatalitali le vai tau o le mātou ola. Le whatau na uina o lona toia fio mai. Tasi leo manu lau ti o le ola tāpuai o le tangatas whātua. A wāwa mātou whātalitali ma le mauti noa. A wāo oe o le atua e whamaon. O lona soi fua pa ia. O ia au maia ma sauni ai le whaavaa mo mātou wola I le ola nei. Ian mātou wola I se soi fua whaapa ia ina.
Ia mātou wola ia te oe le tu. Ia mātou wola ila loi fo le paolo la wafio o le mātou matai. Mātou te maua ai le mautinoa o le mātou whaola ina. Tō mawatu la ia te oe le tu o le tamale alo ma le anganga pa ia. Le vi inga ma le whaafitai wa mātou whaia i le nei tai au. E ala ia Yesu lo mātou wa li whaola. Amen. O se mawhauwhaunga wha le anganga mo le tātou mawhtanga i le nei tai au. Fia whaonga ina le tusi sa whaitawina. Ne mialo na matau po mua. Ia o se whai upo la wha ma mawha ia ise. Fe au wha le nganga mo tātou. Whai upo le whau wha pia mai. O au wha longo ia upo. Ona o nofo i le lalo. Ma o tangi. Ma wha noa noa e nisi aso. Ma ana pongi. Ma te talo i luma o le atua o le langi. O au wha longo ia upo. Ona o nofo ai lea i lalo ma o tangi, ma whanoa noa i nisi aso. Ma ana pongi, ma ta talo i luma o le atua o le langi. O lona whaperitania ina, i le Good News Translation e whapea. When I heard all this, I sat down and wept. For several days I mourned and didn't eat. I prayed to God. When I heard all this, I sat down and wept. For several days I mourned and did not eat. I prayed to God. Whapesa manatu au tu o mawhauwhaunga le nei aso. Vala awina e Lotu nuu. Called to be patriotic. Vala awina e Lotu nuu. Called to be patriotic. In my message of last Sunday, I put a lot of emphasis on our calling as Christians during this time of the pandemic. In that message, we ask ourselves several questions as to our role as believers and as Christians. The Bible tells us, why does it tell us, what does it tell us about what's happening in the world today in the face of COVID-19? It tells us a lot of things. There is no doubt that whatever we're facing is difficult, very, very difficult at the moment, especially that the variant Omicron is spreading like wildfire in the community. This week we saw 1,929 new cases. That is the highest that we've had in a day. But however difficult it may be, the joy of living in the shadow of Christ is the most enjoyable experience that we can ever imagine. Living as Christians in difficult times like this requires that we portray the life of Christ. He suffered, he died the most painful death. But the victory that he won for us through his death and his resurrection is incomparable to any suffering that we may encounter. Sufferings and difficult things that we face in this world are temporary. But the joy of the Lord is everlasting. That was last week's message. Our role as believers in the face of COVID-19. We pray for others. For this morning, this is part 2 of last week's message. Now for today's message, Christians are called
to be patriotic during COVID-19? What does it mean for Christians to be patriotic? For someone to be patriotic is having or expressing devotion and support for his country. That is doing whatever he can do for his country, praying for his country and praying for the leaders and respecting the leaders, showing great love for his country and his people. There is no doubt God wants us to be patriotic, to be excellent and patriotic citizens of our own country, because the Bible talks about it. In the book of Proverbs, wisdom talks about righteousness to uplift a nation. He talks about sin as a disgrace to any people or any nation. Wisdom tells us that, and that is the wisdom of God. When we live right, we uplift a nation. When we sin, we disgrace our nation. Paul encouraged us to pray. As good citizens of our country, we need to live right. We also need to pray for our country. In our passage this morning, we encounter Nehemiah, who is a patriot, who had a great love for his country of Judah. He was a prayer warrior who showed a great love for his country by praying passionately. Nehemiah provides a prayer pattern to praying for our country in today's troubled times. His country of Judah was facing a national crisis. The city was destroyed. The walls of Jerusalem were in ruins. The temple was destroyed. The people's lives were devastated. And there was a reason for that. The people of Judah rebelled against God. God disciplined them and exiled them to Babylon. Living right uplifts a nation. Living in sin is a disgrace to a nation and drives a nation to exile when we rebel against God. The story of Nehemiah that we read this morning in the passage. Nehemiah was serving as a cupbearer in the castle, in the palace of the king. A report from Jerusalem came to Nehemiah, brought by one of his brothers. Nehemiah said, "They told me that those who had survived and were back in the homeland were in great difficulty, and that the foreigners who lived nearby looked down on them. They also told me that the walls of Jerusalem were still broken down and the gates had not been restored since the time they were burned." The sorry state of the city was indicative of the pitiful spiritual state of the people who lived there. Nehemiah's heart broke out of his love for his people. He didn't know them personally, but they were fellow citizens of the same country. Patriotism for his country and compassion for his people swept over Nehemiah at that time when he heard the bad news. And then he responded, "When I heard all this, I sat down and wept. For several days I mourned and did not eat. I prayed to God." He's a great patriot. Although he is a Jew living in Babylon, but he had a love for his country, a great love for his country.
For you and I, we may be living in New Zealand, but we have a great love for our country, Samoa. It is where some of us grew up, and it is the place where our identity is. We also have a great love for our adopted country, New Zealand. We pray for both Samoa and New Zealand. We pray for their leaders in government. As leaders of both countries, we are facing economic challenges due to the pandemic. Protests do not provide the answers. Prayers do. We should pray for our country. We should pray for our leaders. And Nehemiah did the same. He prayed passionately for his country and his people. And he even went to Jerusalem to rebuild the walls of Jerusalem. When he prayed, he rent his heart. When I heard all this, I sat down and wept and mourned. He fasted and prayed. Nehemiah rejected food for a time in order to pour himself into collecting with God. Fasting humbled Nehemiah, driving home his desperate need for God. He needed to connect to God. He needed to have that closer and even closer relationship with his God out of his love for his people. Have you practiced the discipline of fasting? When you deprive yourself of food for a time, you will discover a deeper connection with God. As Christians, we are called to be patriotic. We are called to love and pray for our countries and our leaders. Our countries have limited economic resources. And when we pray for our leaders, we don't become burdens, but we become partners in our development initiatives. In the New Testament, Paul had a similar message to the Romans. He said to the Romans, everyone must obey state authorities, because no authority exists without God's permission. And the existing authorities have been put in there by God. Whoever opposes the existing authority opposes what God has ordered, and anyone who does so will bring judgment on himself. For rulers are not to be feared by those who do good, but by those who do evil. Would you like to be unafraid of those in authority? Then do what is good, and they will praise you. Because they are God's servants working for your own good. But if you do evil, then be afraid of them, because their power to punish is real. They are God's servants and carry out God's punishment on those who do evil. For this reason, we must obey the authorities, not just because of God's punishment, but also as a matter of conscience. Romans 13, 1-5. We are called to be patriotic in Jesus' name. Wa whaalongo ia upu, ona o nofo le lalo ma o tangi. Ma whaano noa I nisi aso, ma ana pongi, ma tatalo I luma o le atua o le lang. Vala awina e loto nuu. O le whau whale anganga o le sante nesa avele whaama mafa e sa tātou vala awina whaale tangata kerusiano. E le nei vai tau o le whenga iai o le lalolangi I mal COVID-19. Tātou te tau whai whesili ai sa tātou sao whaale anganga, whaale tangata telitonu, whaale tangata whātua tua.
Ono tangata Kersiano e malama le leilan tuspaia, ma valo angal tuspaia, ma le wingo nei meo tupu. E au ai ona tātou tufatu le malama, ie ona nofo pea i le pauliuli. Awa me nei wa tupu, e lava le tātou soifua whaatangata Kersiano, e winga ese, ma mafuanga, awa wa tauina mai, ma whaailoa mai e le tātou tuspaia. Awa o mea ua whaalia mai a Yesu ke riso I teimi au soifua I le lalolangi. Ai po le a lava le whainga tā o mea o lo tātou whiangai. E le whaatustusa lia ia mea. I le oli moni tātou te maua. I le paolo o le alofa o le tātou tu. Mo le whiaula o le nei tai au. O le vaenga lua le o le whiau o le sante nei. Stas foi le nei o vala a wina whaatangata Kersiano. Mo tātou e maise le nei vai tau o le whaamai. O le vala au whaatangata lo tonuu. O lono winga, wa vala a wina tātou o tangata Kersiano ina ia tātou maua I le nganga lo tonuu mon. O le vala au o le alofa I le atunuu mon tangata. Wa vala a wina le tangata Kersiano ina ia tatalo mo lona atunuu. Ma whaia so se mea ave aila na lango I lona atunu. O le vala au ina ia tatalo mo le atunu mauna tangata ma talo sia whaiva o tai o le atunu. Ai maise lava I lea. Ia tātou wava ma whaaloalo I tai o le atunu. Vala au ina ia lotonu. A vea ma tangata anu lotonu. Tātou te loa uma masila fia o le fina ngalo leo le atua mo I tātou o tangata anu. Ina ia a vea I tātou o ni tangata anu loto nu moni. Ai sea, ono tautala I ailan tuspa ia. No tautala le poto Solomona I le awala e vi ia ia le tangata lo na nuu malona atunu. Fa mai ia o le ami o tonu e vi ia ia le nuu. A o le angsala o le luma le o le nuu. O lona winga. O le tangata nuu loto nuu na te le whaia se mea taua le ailo na nuu malona atunu. Ai na te whaia na o mea e vi ia ailo na nuu malona atunu. O le apopo inga fo I lea al apostolo I lana tusimo mua ia Timoteo. O le nganga o le apostolo ina ia ola tangata uma I le ola ami o tonu ma le whaamaoni. Ma ia tatalo mo tupu ma e o ia I le pule ina ia ola file mu tangata uma. O le mautau ave fo I lea I tātou o tangata Samoa. E meise ia I tātou o lo soifua ma ola I fafo mai o le tātou o tunu. E nau le tangata Samoa e avela na fisosoani o na ainga I Samoa. E wha me melo le tangata Samoa I lo na tunu a wā o le mea lo o iailo na tofi o lo o iailo na wha sinomanga o lo o iaia na mea sina wha le ainga ma wha le tunu. E le ngata lao le loto nuu mo Samoa. E te tau foi ona ia I tātou le nganga loto nuu lea. Mo le tunu nei o tātou ala ala mpapa awai. O le vala awina wha tangata Kersiano loto nuu ina ia talo sia whaiva o tai o le atunu. E le na o na tātou sa ili manuia I le tamau a inga o le atunu. E ia tātou sa ili foi moni manuia mo le atunu. E le upo e masani o na tātou whaia. E loa le Israelu moni e susu elo na wha amalama. Ma wa aia a Jerusalem. O le toi ngā loto nuu lea, sai le perfecta o Taniel. Nā lai o nā watu I lona fale, ua awa noa wha amalama o lona potu e wha sanga I Jerusalema. Ua tai fo I wha tolu yaso o na to tuli o ia I o na tuli vai, ma te talo ma wha awhetai I luma o lona atu. O le tusi sa whaita wina le nei taia. Wa tātou lau lua whesila whai ai mal tangata e ngoi a Nehemia. O se Israelu loto nuu. E moni I lona alofa I lona nuu o Yuta ma lona ai o Jerusalema. O le tala sa whaita wina. O lea ua o atu le sa vali I Nehemia.
a o loo a veane e mia ma tautu waina i le maota le tupu. O se tūlanga mawalunga ma le alo ia i tonu o le malo, maise i tonu o le maota le tupu. Wo atu ia ne mia le tala wha vau ma wa inga wha mo i loto o loo whea ngai ma lona nuu mon tangata. O upune o le reporti wa mo moli atu ia ne mia. O na wha pēa mai leo i la tau ia tea. O e na totoe o le tāwhianga o iai le tū malo. Ua tele le puapua ngā ma le ngāo ngau ina o i la tau. Ua solo ia foi le pau Jerusalema ma ua mu o na pui pui lafi. Ua le ngata ina whaatafu na ina le aai. Ua whaatafu na ina foi o langa o tangata. Ua matua suia a toa langona fia o ne mia sa iai i le langona whaavau a wa oso ae le alofa o le tangata nuu loto nuu mon. Whai mai ana upu wa vea ma tātou matua, ua o whaalongo i au, o na o nofo i lei lalo ma o tangi, ma whaanoa noa i nisi aso, ma ana pongi, ma ta talo i luma o le atua o le langi. Ua mafua nei puapua ngā ua o i ayuta, a wa ua fau vale yuta i le atua. Ma o lea ua o ai mai le atua i ai lātou, wa ave whaatangata o tauaina i Papelonia. Meil poto Solomona sa tātou mawhauwhau e o le ami o tonu e vi i ai le nuu, a o le angsala o le luma le o le nuu. A o le ami o tonu tangata e vi i le nuu. A o le angsala tangata na luma le o le nuu. E luani mea tā ua ngolo i le matua tātou te mawhauwhau lo loto ai. I lo tātou wala a wina whaatangata loto nuu. Tātou wala a wina whaatangata kerisiano e loto nuu. Mea ia lua, te talo male anpong. O a tāmata whaioi, o le tā wala a wina lea whaatangata kerisiano loto nuu, tāte momoli atu wai i le atua, ro tātu nuu maona tangata e peo na whaia e ne mia. I le ngata i lea. Tātou te talo sia e ala i le te talo ma le anupongi, tā i tai o malo. A o whea ngai tā i tai ma lu i tau whaalata mau a inga ma whaala soi fua malolo ina o nao le whamai. O te whaamanatu atu i le tai aure nei, lo tā wala a wina whaalata ngata kerisiano. Le alofa whaaloto nuu lea sa iane mia. Na ia mo moli atua i le atua e ala i le te talo ma le anapongi whainga tā o lo whea ngai maon tangata. Na ia saia lona loto. Whaadi atu i le atua lona nau tai, ma mo lona atu nuu maona tangata. E le ngata i le ngā luenga ne mia, a na ia tu lai malu i uta, na te fausia le pāo i Jerusalem. O le te talo ma le anapongi. O le amatanga leo se so tanga lo loto ma le atua. Wa malama lama le kerisiano i lona wala awina wha tangata anu e lofa i lona atunu. O na tai ma ona tangata anu. O tātou atunu e uti puna oa tau tamau ai. Ai o tātou ngā luenga te talo ma le anapongi. I le ave ai tātou ma avenga ma mafa i tai. Ai ave ai tātou ma pāanga e tō o manga i ai o tātou tai mo le ati na ina o tātou tunu. Tātou vaia, le nā vai aso se i wha solo mai le nei tai au. Solo te pe ona o tātou vai ai lunga o TV. Solo te wha sanga tau i tai o le atunu. O le mea moni le au kerisiano ai. E leo tali leon whaafita uli. O le tali o whaafita uli e maua i le te talo ma le anapongi whaatangata lo tonu. Whina ngalo vai leo paulo na ia tusia tuwai le e kale sia i Roma. Wai meila apostolo ia usi stai tangata uma i whai pule sili. A wai le aise pule pe a le mai le tua.
O pule umalava o lo fai nei, ua whaatu wina i le atua. O le nei, o le na te i le pule, ua te e ia i le Sauniga le atua. O e te foi e sala i latou. A wā o alii, e le se whaamatau i latou i e a mio le lei, na o e a mio le anga. O lo mana o lea, ia e le fefe le pule. Ia e a mio le lei, o na tau le leia mai lea o e ia. A wā o le au auna ia le ali. O tai o au auna le atua i latou. Ai a whai e te a mio le anga, ia e fefe ai la. A wā e le whai fua e ia lana pelu a wā o le au auna o ia le atua. O le na te tau i atu le toa sā i le a mio le anga. O le nei, e te tau ona usi ustai, e le ngata ona o le toa sā, ai pei tai ona o le Lotu 48. Romon tau pa sumal tolu fa mua o le lima. Wa whanongo ia upo ona o nofo le lalo ma o tangi ma o whano noa nisi aso ma anapongi ma te talo i luma o le atua le lang. Wala a wina i loto nuu. So i fuapa ia o Yesu Keriso. Whaata ita inga sili leo le tangata nuu loto nuu moni. Ele ngata o ia o le alo o le atua. O ia o le tupo o le langi ma le lalo langi. A o ia foi o le tangata nuu o le malo Israel. Na fio mai o ia i le lalo langi ina ia whaalo ina lona nuu mai a lato masala. A toa mai lato uma o e talitonu ma whaatua tua i lona swafa. Na ia avatu ia te i lato o na manuia. O lona soi fua i le lalo langi. Ele i mapu lona mafuta ma fesota i atu i lona tamaa. E ala i le tatalo ma le anapong. O lo i le Ioannes fol malfitu lana tatalo mo lona au soo. Ma lana tatalo mo oe mau ma o tangata whaatuatua. Ina ia tu maupea le aveo i tātou ma tangata nuo lona māloe whaavavau. Ia i le atua le tamaa, le alo ma le nganga pa ia. Lona vi inga e whaavavau lava. Amen. Tio tātou te talo. Lo mātou atua pa i ae. O lena e tō fia tā i tai o atu nuu. Ma ua e whaamanatu ma polo e mai ia e mātou ina ia mātou walo lofa, ma ava, ma whaalo alo. Ma lango, ma te talo, ma anapongi mo i lātou. A wā olo o lātou tau ma whainga whaavai. Mō le manuia lau tele o tangata o se atunu. Pei tai le atua. Wa te e tangata i tai. Wa le aisa lātou lango e ave ai i lātou o ni tangata nuu loto nuu moni. Wa le ola i le ami o tonu. Wa ola i le angasala. Ma wa avea maala e whaaluma i na ai nuu ma mano. O lo fina ngalo lea mo i mātou uma o tangata ola. Ai manino fo i le va ai whaatangata kerisiano. Whaatangata whaatuatua i ia mea peitai. Wa mātou muli atu ai tangata e le loa ma le mana malama i ate oe. Wa mātou whaatonga i lawa fio i le nei aso le atua. Se ie whama ngalo mai i ate i mātou. O i lātou o e oro o solo te e ma pisa o. O i lātou o e vangai le file mū. Ma lātou whaatupu vevesi ma mea whainga tā. Whaasanga tā wai o mātou tai whaale atunu. Le atu wai. Se ie whama ngalo i ate i lātou. Se i whaasusuru atu lo mana malama i ate i lātou. Wha mana malama ngi ai o lātou mawhau pong sā. Ina ia lātou i loa manino
le whaalu maina o se nuu ma se atu nuu ya mionga pio pio ma mionga leanga ma mionga ang sal. Ao le avea o tangata ma tangata e ola i le ami o tonu. I la tau ia la tau te whaaya ina se atu nuu. Wale ngata fo i tonu a malo. Ia u whapena fo i tonu o e kalesia. Ua te e tangata lotu i tai tai. Ua whapena ai o na nunu to au. I le nofo whaalo whani o tangata e kalesia. Lea tu wai. Se e whaama ngalo mai whesoa soa ni mai. Ina ia ola tangata keresiano i se ola ami o tonu. E whaaya ina ai se e kalesia. A o le ola angasala. Wha luma ina ai. Ma pa ua tu wai le ingoa ma malu o lau e kalesia. I le loloto o mea leanga ma whaingita. O lea lea tua. Se e whaatonu tonu fo lau mailo wa nganga pa ia. Ina ia avea tangata keresiano uma ma tangata anu loto nu moni. Ai lea o se loto nu whaavai lua tai. A wa whaapena ina le to te le o lau whanau i le lalo langi nei. Wa avea i mātou o tangata whātua tua na o mātou ngutu. A wa le ai so mātou wola ai. Lea tu wai. Se e whaama ngalo mai. Mātou te talo lea tua. Ia mo whainga malo uma. Ai mai se si o mātou watunu nei o New Zealand. Whapea foi si o mātou watunu pele i Samoa. O ona tai tai. Na tō fia e lau fio. Ai a avea le mautinoa ma le iloa ma le malama lea. Ina ia te tō i loto ma mawhau o tangata anu uma. Ina ia ave la lato langolango. Ina ia ave la lato te talo ma la lato ana pongi mo i lato. E whaingata a lato ngā nuenga. E uti whaasoa whaal tamau a inga. Ai ao ina mātou a watu i lato i o luma i le te talo ma le ana pongi. Ina ia whasoa soani a lato ngā nuenga whita ma le whaingata. Wa avea le toa tele o tangata anu. Ma avenga ma mafa ia i latou e o tai tai. A o lou fina ngalo. Ina avea i mātou ma pāanga. Mātou te tau soa whaatasi ai le ngānuenga. E ati na e ai o mātou o tunu o mau latou ta mau a inga. Mātou te talo whaapitoa i le nei tai ao le atu. Wa e wala wina i mātou o tangata keresiano i le nei vai taimi o le whaamai. Mātou te whaai lo atu lo alofa ma lo mamalu i a mātou whainga mālo. Mai lātou e o lo taita ia whainga mālo uma. O lo mātou wala wina lea whaal tangata nuu loto nuu. Ina ia mātou te talo ma ana pongi ma tuu ina atu mālo ma whainga mālo ma tai uma. I o luma lea tua, ina ia e whamanuia ia te i lātou. Wale mawalawa se file mu i le nei vai tau. A wa uolang sala tangata. Wale maua se whaia ina o mālo ma e kalesia. A wa wale aise o la ami o tonu. O lea lea tua, se e fisoa soani ma whaama natu ia te i mātou lo mātou wala wina. Ina ia avea i mātou ma tangata nuu loto nuu e alofa. Ma whaama oni o mātou tiute whaal tangata whātuatua. Mātou te talo e te whaamanuia ia mātou e kalesia. Whaamanuia i ngā luenga, pe o nao mātou whenga iai. Fuafuanga uma mo lona tinai.
Ia iai whaatasi ma oe lo mātou matai e manui ai mea uma. O mātou ta māma tina mātutua se i e tau sia i lātou i au au alofa. Whawhainga tāo le soi fua whaaloaloa. Whawhainga o fia e lau o fia o lo mātou matai. O e lava o le fōmai o fōmai. Tonga fitia ma mātou mauai le malolo ina i o mātou tino. E le ngata i lea a o mātou mawhawhau. Ai maise lava i o mātou nganga. Le atua lo mātou mtai. Se i e whaalao lao. Ia le soi fua i le nei vai tau. Mātou te toe whatāpai ai. Ia mātou Sauniga masan. A wa avea le nei vai tau. Ma whainga tāo le whamai. Wa whapena ai o na le whaatastasia lau whanau. Ai whawhitai mo nei awa noa ua e au mai. Mātou te whaao ngaina. Tālo lava le atua. Ia tātou a wai whaatasi pēa malau o fio i le nei vai tau. Teimi fo i whinangalo ai lau o fio e tafi e sea wha mai nei. Mātou te whaatalitali atu i a te oe. I lo lava teimi ma lau whaitalia wha le atua. A wā o oe e te pule i mea uma. Tātou wia ma lau o fio i toenga o le nei aso ma le mafutanga ma lau whanau. Se ia o i le whaavavau lau. Amen. La whai o le tātou Sauniga, i le vi inga wa Saunia. Ia o le tātou Sauniga Lotu nā mo le nei tai au. Ne ma whamoe moe o loo so longa le lei mea uma
I lo wala whai mai, I le nei tai au fō, ia ma le tātou awai whaatasi, I le tātou Sauniga Lotu, ma moli ai lapa o malo, ona o le atua malo na alofa tu noa, o ia mo moli mai lo tau soifua, ma whaawa noa mai so wola, ia I le nei tai au fō e whaawau le tātou ngā luenga, ia o le tautua ina o lona lava swafa, e ala I vi inga, ma le tātou tāulanga whaafitai. O le nei, o le li lava I ona le manuia. Ia fōa ina atua ia le manuia ia te utou e lea unoa I mea umalava. Ia te utou uma, le alofa tu noa o le tātou li o Jesu Keriso. Amene. Tātou talo. A le manuia ma le file mu o la wafio le atua le tama. Le alofa muti vale o Jesu Keriso lo mātou wali. Le mafutanga fai pea ma lau lava fio nganga pa ia. Ia I lunga ia te I mātou ma lau whanau uma I le lalonai. E a fua I nei o na pō, se I o lava I le whaavavau lava. Amen. So I fua ma ia manuia lau whaasau saunga I le nei tai au.